bi a omoka se woni maboa bi a ye friend apetebie this apetebie etu kwan na odene ma ekoja prenkensima ne wohwa ne se ne ma ne su a aprenkinsima beje won agro na emum nye nani akese no na ode be dey ode be hunahuna won papa 2016 Ghana for kosan lie eto abama na Nado Dankwa Akufo-Addo na de na Ghana for ehwehwe ne se tumi nu a omode be hye eye omampanyini na Nado Dankwa Akufo-Addo ensa no ode be ma yedie ahoto ene mpuntu abakrom ha na emum nya se ode tumi nu be dane kaka motobi na ode ahunahuna one a one wo mo anya adwene na ebra na Nado meye mampanyini no ne ye bona bodi ni bebre. Oh, Nado or a human rights lawyer. Nado or a defender of rule of law. Enomniade. But Nado be ye mampenyin no papa. Ubia who says, "Ah, bodini no na in some fatana Nado Dankwa Akufo-Addo." Oh, how? Nado yobia. Ya tu abane man, but send you see do mine, so send you see boom mine, oh, boom mine to say soja buying. And near my air cosu on Nado Dankwa Akufo-Addo amamuno. Ebian kosu a champion ni koto kamukra mamuomukra ya ngubi kra. And ne wiase afana nyina sa ode Nado toto amam panyimfobia. Ode ne beka eye Idi Amin nom ne Adolf Hitler mo ne Jembe Delbo kasa atrimodin amamuo amim amamuo ayamonyino amamuo ena Nado Dankwa Akufo-Addo bo. Ene journalist who journalist na wo krom ha na wo ba ban we chem so a se Nado amana trutrafo amebo a ne yakokun ena ametsuale okopa Nado but you cannot say Nado. Okay, no, yes, for that, no. Me pacho me ba. Yes, no. I want that. Mate, there wo can be amate. E dia na ametsuale ye ya yekun no. But you cannot say Nado me. Men ka say Nado na me yekun no. Me say se wokobo aban na gia. We can make it comment to be. Yes. And yes, but ametsuale dia no ye ya enne on kan atiasefo hu bi. Ti hu nipa okopa owura bia ye friend nyantachi a oye na Nado Dankwa Akufo-Addo adamfo ho ntoma. E ma omampanyini na sori dimrika eko police station ko ye complain. Okoye complain enti asem ne ko court anka mampanyini na Nado Dankwa Akufo-Addo be ba be gina daka mas complainant. Nipa obedi adanse no ankofo bi afakwati kwan so akogye ne conference se me no kra nkoda. Manasi Azure okopa tutrafo bi huntuma wo Flagstaff House ye de ne dwane free krom ha eko South Africa under Nado Dankwa Akufo-Addo. Anasa rimi ya anasa wabji abodini se onu okuketa asehya kankan ne proye no for the first time under Nado Dankwa Akufo-Addo wajia tum sa ne nkwa betimi afiri ne nsa. Anasa rimi ya anas or say his life is in danger under the so-called human rights lawyer Nado Dankwa Akufo-Addo. And ne opposition radio stations are enkabi ma ban obeda be sore ni ayedai ni abetutum. And now opposition for the harassing omo and now you see at the NDC a national chairman of Trump of Virginia court because you are covering the leak tape aba. But who Nado Dankwa Akufo-Addo nankasa in opposition who leak tape upia bonti and now who declare war, who declare all die be die. Again will be the was it leak tape? It was a leak tape. It wasn't a leak tape. It was a leaked tape. Nado all die be die. Nado no. To say it's a leak tape. Nado leak tape now. No leak tape. No. Nado all die be die was on a political platform. It wasn't on a political platform. Allow me to make my point. On Ninkofo ko share wo Eastern region kukuam Dabi. Me makatro say Abbas it was on a platform. It wasn't on a political platform. A platform bay. It was but the bottom line is that the bottom line let's proceed, Papa. It wasn't a leak. Papa, let's proceed. The bottom line is that all die be die no was a declaration of war. And so be chain Nado Dankwa Akufo-Addo. They will crom her. Sir John Kase. They will make Ghana ungovernable. Be more man sakasaka ne hoya bomb. Me tell you who said eja who wa na market bi eja tom who wa na transform bi eja tom obi ko che Sir John. You will crom her. Antonia Beyifa Kabo Kasa Afghanistan will come to Ghana. Omo ko fa terrorists abe for crom her aye sakasaka. Obi ko che Antonia Beyifa Kabo. And never Abraham Mahama said you must din atem and someone who can go ni who fee. Yet you will be. And ne a dear bonena some agent fiaye. Sanya ma bonia air cosu on Nado Dankwa Akufo-Addo abemo pound to Mantiana.
na nanado onim de o ye no eno na e born so 2020 eno na de ni opposition because Ghana for mpe autocratic rule Ghana for mpe enhyeso amamu Ghana for mpe de nanado ye no unim de okoye complain ye say nanado nua according to the police report Nana Asante bedi atuo say ne Sameja Mfia akoye family and friends expose am ya hunu say woni pa ba ko no o maame ewa aban nim o papa ewa aban nim o nua no miensa ewa aban nim o yire ewa aban nim e na o ban so wa aban nim Sameja Mfi amasa nukura we ya daddy enti na wo se wo use tumi kakra no a ye de akura wo no e de hunu na Sameja Mfi boni be na Sameja Mfi aye ye se niam bia na circulate on social media no Sameja Mfi so akofa de abeto ni Facebook enti na no he's causing fear and panic muwe ni ye na sane ye ya na ntwe ni podua anche ni sisi no sanso na nche konfo nsem na na do we ni ye sabia so sabia nyado enkofo bi ba ya mo be ye kanka bi mo be hye nipa so hye nipa ne ya na wohwe mo ba bia unhu mo Nebukadnezar ni Pharaoh mu nyina no na wohwe mo wiase ba bia unhu mo na de na na do ye no anhwe ya enne papa bia wanyina wo bro 70 years wo be pritum ya Ghana fo mfiu because nanado bano ni azu wo ye panyini aka ne huri prako ono de abano a wo bano on pehwe ono de abano a wo bano man no oba niye baniama boni amrantie kura anya no ne no na happen and nanado danko Akufo-Addo ase ne say boni ben na Ghana yaye boni ayaye ne say ekosa light to man nanado danko Akufo-Addo ana nanado danko Akufo-Addo na utimi ye demonstration wo kroma mani pa wuo kumi prako demonstration na o ye agitations ya kata obi so fighting military rule you are the one but na dia wo ye ne pem no ade a wo ye no a diamond no obi ye keto abi a kire wa you can't stand it you can't stand the divergent views by ya manati ase sabi so sabi nyado Ghana no enya na nado nko ade sabi ye nyina ye Ghana for na ye nua Sameja Mfi ne dwumadi a wo die as national communication officer obeto akoso adi they say you so ma onamo a yama invisible force na hwe na nado obi a wo so ye defender of free speech obi a radio station akopon apon radio station premises wa ni atam no te said ye wakoku nipa yatam no te said ye wakoku nipa and so na police fu am ye sa no mun kan unu samre ye ninka so mun nyina ye nimo a police for mama mo kwan amoya sa no ye wa ha ne ko che takrade fo ma miensa sie ye mun ko hu o fa mai enye ne hia ne mun ko po mo fa mo mra mun ko pesa afo no fa mo mra takrade mo che takrade gas no mun ko po mo mra emre ye ni nka so na Sameja Mfi se ye de national Nanado danko Akufo-Addo sa ne hu gunsu gunkra ye busa Nanado danko Akufo-Addo me anu na make no because Nanado nia secretary to the president ni chocho mucho police one kan nyame na meka ana na umisa Asante bedi eto no kubisa na ana Asante bedi eto no ye na ono oni tumi bia o ye mfa tumi bia ma no ono na ye secretary to Nanado danko Akufo-Addo na de o ye no Nanado na asoma na obede hu se Sameja Mfi hu gunsu egunkra yebusa eye mama nkomra Nanado danko Akufo-Addo ede abone ni aye mo wo opposition nyama mo ye ni okroma na ya asam keto a yewura dondomani ma mu twa na dapa o ye kromfuo o ye sei nsem a mu kagu ne so a na nya no kra mo pa mu tumi prove ba akokra ensem a mu kan na obi ka mu keto akra kire mu a mo se mu ntimi na mo fisa Ghana na ye mo dia na anaza mo fisa mo ye Ghana fo tankofuo bi abasedum shi na me kwa ya mpanyimfo wa asem bi aye kan asem wa ye kan aniama boni aye kosi asofo amre bi atwa mu niama ekoso na mo beka bia na mo nyina ye din ehemfo a enna bi atwa mu niama boni koso mo ka bia mo nyina ye din ba de ka mo atiase se bojabu mu ba nya ohia ni nko na ne niama yira eniama na Nanado ye no Sabojabu mu ba officer politician kwa ne be o hine no a wudi no kroma wontimi ndi o sofo no a yanka sa BBC but wo wo de ni bra na ka ye ntena ho emma Nanado tumi no a ye de ama no fa ndan ka moto bi hunu ayen Rwanda nom ne ba bia BBC ye no obi antena se amone tirimu poto BBC o but asem kase o se ba frankansi so woni yamba democracy ka bi ma min ka bia mamu nya dai anya adwuma no bia nya de a wo ho amrama ne kwan so ye dai wo ye na the end of the day yakoto aba na Nanado Ghana force to aso a ye nyina ne yebebo mpa ya tawo chi ba wo ya wa adwene se wo di 2 minutes be hunu na ye dia minia ene
4 minutes. Obi nkasa pudo nche na shede aye na ebedi. That's 5 minutes after 9. High in Shira 104.5. The communication officer de ma NDC was Shante Regina Bass. Nuruddin Motene kan ye gusu din komo. Honorable Awuku Amoy MC Yachuma Wabi. Honorable ye komo. What the Sami Jemfi ne Bass no di kanra. Akonya isu na menchia wone atiefo omo hwe o Facebook live na me fanchia stronko emma me constituency executives ene me party for me chairman Odru Frempong ene me MP Honorable Emmanuel Ajay Anhwere na machia regional minister ene chairman Wuntumi chairman 1 afi maka me best atiefo say asabona abase kan no say mentimi anyi ebia no a na wo say me sorry akra wo say me sorry e calls bi nyame ya adoma okena German government on University of Rostock or Germany omaka bom ene Ghana government eba abeye plant ebisi plant ewo Jankoba plant almost be converting waste to energy. Na solar panel and so account. A very huge project. Nyame adomo a China and penifo de aso ebobo form. Ne America say German Minister of Education and Research and German ambassador and Professor from Pombatum now but be young crying. Omo apa hontoma he ho na kina ewie na eno kita hudie na me ne prof di ni ade a ama mantimi antie die menu e kaka ni na papa me do ya kakra me ba chade ya because as we say no it's as if say omo ba na omo ankasa omo prepare omo answers it's gonna be part so that say when this is funny bar no mo kura omo sesa for pedan dia bi omo prepare answers ni ya yakope questions ya the answer as no be say simple so mo mpanyini say and now mo mpanyini e ba ba yedai oba be distribute me be say question ambulance in Sami Jemfi ambulance you said to start from Sami Jemfi instead of to the ambulance so you can start from the ambulance no about Sami Jemfi so that's it on be say so start from Sami Jemfi no about ambulance na o mo kasa start from ambulance Abbas ezikasa by the way mama ne drinkwa avena oba table of men he said why pagini wanyini avena ohunu nsa hohoro na no yina akokọ ekoja no kama ambi before kra na dos ambi this before kra ma and this before be quite na wala and this before be una apart from some jam video ya me ma obi a hobi and ambi before the I be bia deputy secretary oh me so tell as na deputy matter so no me so as na agro ye die no betia ntia na kan wasam be man kan bia o Mr. Robin Kamasa MP before the ko na ko bia ma o tase no o say MP before those send this for that's obvious that's obvious class of back go be so obvious MP before me those what it tells you say what love so MP more so eti e matimpa na utie se dia Abbas ye shas kasa na ne ko hu nyina yi na entesu ahini no a na ubisa ho say ti ngan this for na e komasa and this for e dey mo abaye a say mo ni abri to me hu e dey mo abaye dey pa na this for every to me dey omo unfinished business me see omo to me ya ma me see ndc for dia oman ye konwa omo di okonya oman mu a e kire amanyoko bi o e Ghana ha sabe Kwame Nkrumah kura kofa na Ghana kura bae kura no onya wanya mfiri do a ndc for adi ewo akonya so what die pa na between dia show apart from the routine yanko jibosia ne yamfa enye friends enye mfakosi ayi market enye 10%. That's what they do. Ade dim die jansa chichire bono boa na ye na amma nipa adasa
dodo no adwuma na sɛ ɛmɔ mo ahoto no ɔmo ni bi so what I say na obana be chance be kasa se dia say and this for na kasa se moyi na oka eye friends some Jamfi omo fi say intimidation omo fi say mo na omo be say mo bo mu na ye pobi ache na ne Sam Jamfi e pobi intimidate na Sam Jamfi ba say ne case na police copy case mrs enti o sebe ya infaso be na wo so paso be na wo so mai se ko Sam Jamfi wo de ho baba obi any one ma obro mra so but me need the details of this of this and you're back to no we need the details and I would have thought say anka when so our such scanty information about on tonko and no you go kru kwabrane be huguru no FM station de koto no twen ye on kan no say o kan sa na kwabrane huguru no koto FM station and I will be na say can you imagine this huh God hand it you and na ye kase nkrofo obo koto nyina sebe minimum say ebi kura na obi kura kokoto a opa wode na yere be da kura ansa na kokoto hwan na banka bagudu sa enti wo pese ohu omampanyini ne friends ne bobra na o ka rule of law no eno no obi ayo obi ti Sam Jamfi aya dia enya enti me enfre no ma asem ni nyina be to dwa ne to dwa wie na ehunu se sa ade potinti ena ema ye frɛ no a na no hu anya so nyina so e di aka na aka no ko kan yie e di every say de ya de bia say na because ade no tio se ensu ofa wo a me se wo kura ten sa obesom na ka we issue see police for atron sa obi we issue omo kire so mo tom sa frɛ no na mo yan nayi yes, but where the omuko pick no from me say and then no one say ne mo wan say bias papa wo hai na obi ewo and I say I friends the police and I say security agencies ewo reasonable suspicion say ebia why you bibia anya e ti like say ade no we bibia anya se court against gina ya e allegation suspected to and the suspicion investigation and am ade na be wie peye. What is wrong with this? What is wrong? Ya ko Sam Jamfi e dana bodua ho aborutuo. Ya na dan obi aboro. Monam ana mo hye se aman se de sitibia mabutu no. Omubutu ni se abopo. Se en ebe ayase no ye be chiche nkura. Ye be kidnap amanfo. What tells you abopo so that's here afei mo be sha sia atutu I friends a bomb boy now on my aye sakatu I'm going to bomb boy oh that is a year o maka mo plan na maka and she say no one mo agusu mo ye no hwe voter register here say e di asem na evisafiri anka tape na ba pie wa ante wanted the free anchor ekaye enti wo mu wankasa wo mu ahihye wo mu noma ana wo pobi asoe no but do mu nyaye enuma no be giegu mu so be buom kom de so mu na be so mu saa se so mu ani ade na mo pe tumi dia ye mo ba ban mu a mo be se Ghana for that year for 8 years. Ade na moje sa na hu no minia kono fita pa era munchu bi an kono fita pa w kesi special prosecutor for 2 years 3 years onyanfo bi an kokko papa ba me kase ncho jifa ativo fine se no nti enene omunya no omo kasa no etimuti ho ye den omunya no omo kasa no jifa ativo okwa bas branding no sika say na ode kwa ba kopeti bas ba ko in fact for NDC for say o man yenka yentomatete na ade betwe de enka bu mu abra o man say ye de o man panyini a ye ba Ghana atwamu efo nyini ba bo bas ho
ya go say go spray o you go spray bus no 300 million what I say bus back Bas bako. Yes, you are million. Na scanning na kra. Yes, no. Scanning na yes. Say 300 million. Basa. Bas bako. You mean 300 million for one bus? 3 million. What I say? Bas no young go spray. Young go spray anya hwe. Mo say ade between nkabu mu ayde abre no. Mama ko no bo. Mo che ayi ka set tofi. NDC for eti na mo beye dum so keke bako enfie 9 mo twa resolve enne ye kesa yi o man panyino bi o fa bia abasobode ene wo gia enne ya bona bodini na nanom mo krom hanom e bi frɛ no osi ade ayo ye frɛ no bi frɛ no katamanto ede the whole Africa ye mampanyinfo a ye boy homoden a wono ene ye yini se o ye number 1 nanu you see, Bisa, Papa, ka, Chamebua, on no credit. What I say, and I can say, a real salmon saying, I jet to me say, or my sick as some to hear, in Fimi and Sapaperon, a seed branding. I ye queen. And on yet, ye show. I do your memo. Yet, a dwarf for 2020. We are working beyond 2020. Because that's the only way MPP people succeeding. MPP succeeding who are. I don't know money a jay. Monkasa after now. Monkasa, Moshe Shepa, Momodia Guaco and say. Musigana for and Tobam and say. After now, Moshe Shepa say, Moshe Shaya number 1, Moshe Shaya, and then on my penny about my acquire be your can say, Metro him, the Ohan. Now one can't dientia. One play a bemaba. You don't be able to say all this is. And then I can say, oh, my penny ambulance, papa. Never discuss. Every conversation. Honorable member, 104.5. Honorable